chire nyina mo fa comment nto ho me ba be bodin na madam ase na me ameti adwamu edi amejeso eye Maame Frimpomaa Korankye MFK for short Prof 1 Obapa it is saying Pacha Frost saying From a blagem for Ma bana no pay den donam no pay them by a bonnet me see a bear maybe and I'm in a shawna I will be PM see and I mean you be so crown and me do one minimono me have been a demi command and I'm home I'm in it see I will PM menyam yare be blaze and send be blending in our no or the make hospital near Cornea ba enti awo beka me ni nyina operation ono na be yi me ba ne me nyina ye ne na kokrum me ni me yenu ne kototoye ti me ba wuwie me nya ba eboso me miensa ena adabi anwumre mo no frɛ me se abena akra no pese me yedi ani na me se adan o se me nka but me pese me ye na me see you my ready tem bia na emom scanner na makoje aban bi sia bi nso ama ne so onfa nto me wona me ho chenchena me de be ye adwuma eti me ka sa ache no se asa no first scan mem no akoye DNA na ansa na me say me dem DNA dem ni problem by scan de meji ansa na ene ya wo de mami amedi wachi ame ayeden yako eti won o me mabusua panyi ba ko bai no no su sister panyi ni bai ene be share o se chenchere twan on first scan mame adese ye kwa ansa sa na o di scan no ama me na me se da bi one first scan so ama me a me ni nachi if so start say o person okoye o mle ska o ma ho mehwe yen eti agise me giska no eti me kansa no ena ni stan kan say kwa me wo de first scan no e ma no wo de ma na so de ma no obedu wachi ame akonti first scan ma no na me sister panyin nso ho ena o mu kan ya nti o mu twa o mu ba ya na any seconds na ni sister ne frame se maame ye ba wo ne me wo fa no so mu ba wo na me see you to me no me scan blame me ena me se mo kan say tem bia wa ya ready bia me ne beko amana kwa akoye DNA no ntimi me ni problem efiri wo wono a onfre biem won ka hwe wono so me eska na me din kan so agimi sister sika bi aya ban be sia loan asagana 100 million amana a wo tuatua efiri da no that valid na ya wada wo tua won tua biem bosumi mienu ne na otwe mienu ne ne on tua biem eno adua kram de ne ba eno anyi ye tua sika no wan tua eto amekuo nim krom dwen same na magiska no edin so na nyamia tina mas mam me pa chompe sambo am so be edin ni na o meye na scan so amegema no scan so amegema no o metua na nyametia mi sister na ji ma bna brante osu hia no we me hia no drop new site baby drop kwa be na fa so odi hia no ena me nua ga ba akoso ye me pese me hu kwan a efa so wo se ode wo koma no wetu oyi nipa kakraka we bede no obi atamo de wakoma be ma nti me pese me hu se e bia na ode nam se wo peyire wo pe girl kwa be na fa so sister de koma no ke me nua no ye kono so ko ne boy ho ti e koduru no se abna bla ikra na danfo bi se wo pe eti me nim ne da na danfo ne ye de ne hu wa o se na danfo se wo pe minim ana mu koduru ho no mu na nani ball so na na bia o kan se wo pe wo menti ase se no one na di nkomo se bi opege dada dia na minim okay eti edu ho no ena me mete wo na omo ye mema mienu ba ko eti aba ko wa ti o mbe pio na me se na mema ye fia mu di hen ena ono no mom je so se eye me a ti me kwore na mka che me nua na kra se me de fia nya wo abla mani sheda anye den enje no adedi enti na no wani nye no ho me anka so obi ma me boy amempe adentia me ni ma de koro ade se me ma kohie ni pa na mani pa enye se bia na onye wo taste bia ni nyina so ni bibi na wo mpe ana se obi na de ne ma wo nti na wo mpe sa no no obi de ne ma me no na wo mpe nti wo ti ase da ben da na ye didi nkomo no ene ye kotena ba bi kakra na ye kofie obi agya na yonko kwan na ye kofie nti akire na ofle me nti de na de wanwam debi wo ya sure oba yanka no kre oba yanka no kre de na wo hia wo no da de na wanwam me oba sa oba ha na ka no kre kire me na akire obi be ka asem foforo a me gina wachi pampe sisterhood ye wini anase ye lusu
me say bisa for the last time so be ka no kra so be twantro na chire ye bete oto wan kasa yi de ope dey na bra ni hu na no wono die anaso no wana da bi ya na me nua ni nyina na ni nya no kosi ye dey na wanwam da bi nti mo dada ben enu mo na men kai because I na esa okay we share be my first time wono be ye bibi no you need to remember enti kai se eda se ye hia ye no na wotwe na anu nansa bosome afe ene eda ye na ono ano no ni ne ho ta enti edi se yansa no no oda ti me di be week ana se bibisa owo yire me that time na minim so oyere by actually no na me be hu se owo yere ti entem kra betete satana na one na tena edi sen na check akra be busumi numa 5 months na hu so owo yire data na onyem Debi. Deba ne sen na hu so owo yire no e kire kwanyema no yire na me be hu so owo yire ne kra no na manyem mawie Debi mi bi sa we wo se debi na wonyem na yire ne nti ha wo menim ono no sana ko bedin ni wo drop pem ena nam so different kan bae eti me menim se antinka wo be ye nanaye okay di tama hu so owo yire no na onyem anasa na onyem me pacho tama me hu so owo yire ne ye menyem wie na me ne no ene na ni nua ba ko ne na danfo ekotena ase ani ye di nkomo me ye na me friend se menyem o eti me kan be na wotwe na onfi me ena me de me yi me ne ti da bi me wo fie ena ono afrem sa abna me wa habla ampa me bonsuo me mla ti me ko ye no se abna me sra wo nyinsen no me nyinsen tu be wo na emu no ma megere ent asa na me yenso bete na busua mabusuafo nso minua na ti hoyi minua panti so ono ni nima okay mabusuafo ti a oba no ebete na me see you mate be ma no free drop em ho a na yire no nso wo ho a na yire ne de no wo akra minim ne da okay ushi ano na ye de adwuma me na me tu apeteshima kofo e wo fan grofo okay ushi ano ka kire ne se adwuma wo ye nie dan kwa na me kutansa ni bia first day kwa me kutabia me de ma baafo ni bia kaare apart from apeteshia na utuma nkofo no wo san ye adwuma foforo bi kan ho echem beja eje container ye sport kakre now ye sport ho apart from sport no so na wo ye no na san ye adwuma foforo me pacho debi all right what nyinse ne tu nanim no oje tum se ye ne dia ana se aton so no oje achinye wanya chinye wono kra na ka se wono do onyinyinsen nti obi a waje atom a wose onyinyinsen no ma abna DNA si ya e ma ne kan se akra no be DNA ansa na waje na tom wose obi aka kire ne se me de wono de wanka ba me friend adamfo na nam so a ye nyine kwotena ase na nyinsen baby amokoye connection no sa ena me friend bla na se de wati ni wate se yesi be ma bi mimi di nyinse kwama be ma bi a be ma no kra me wo ye na wono no ene me na ada me ne be ma na koda ampa da bi mi so me twale a me wo fie me pia me kokwa ho me wo fayere ho me nko ba bia wa mo be ma kro nso di ankyere ho da bi nansa na wo kwa kwahia no on se wo sister de wo wanka so de wo koma be ma wo wono ne kwa ne mpena twen nti wudi na chikodru fie wo no ene o se ne boy na danfo bi kura so ope wo data na wuni boy Debi na me wo boy ba na me ne ntemat bezen na be abosumi mu na ye ni ho na oni ni jaye bosome na wanya menses me pa try diente me bisa na wanya menses no metna ha kekamu a fe be die na awie no na sisterhood down flat sisterhood down flat afe na de animguase abra me na mana misisi mitirase enti ma abana woni abrante ba ku ni jaye be 1 month mu no wubu wonsa ansa na one nana ekoda oye sure kaka utrim me kai bibia anyinsa no ye sure say nana dia aye ne dia totally oye sure mate mo fra nana na mo fa ne ntoso mame we de nana beje oba akra ne nyansen 6 months tam kra wo be to ne benidin na mu na case no wato akra ne din
na say obe banana okote say yes one bem o de nyinsa na kwama bem afoforo 6 months watete makoda me pa cho da bi o onti bi da ka me say my operation nti age 6 months na onyim no gugu so menene net ya wa ha dan nyina ama me a oh really so me ba ne ma menene nya ne kokromo one net dan ba akum menene net na ma menene da sorry di brebe na muntemte yansa na abewo no kesi yantamti na yantamti ono ana dem be call hospital ma me ko wo you ono ana be fa me to ne kam eyi me ma me ba fi me bibia ono a no bia one ne ti dem abena de ne besie ama at once na okoni fie ono no odro pam ne na me ko but obe ada osokoban ne de na ma ye mre ana ono mom ne beda me na me nko Nana ba homa no so chia na ka de ohia kire no. Nana good morning. Morning. Nana good morning. Morning. Na wo ye. Adumala. Mat, wose no ho ye. De nti ame ba ye ne se akra ne de na aso be die ne no enu no hia me pa na scanning so a Mr. Sika na mko jina jama wo na wunchia na enu adu akra ye begu mani ma ase no enu ti na mdo bai Mr. Sika be asa Ghana na me kojema 100 million na me jema wo na aka se yakonyasam ni nti we friends waso da ye no wo bi ku etimi kojema na efa eye den eko silem koye aduro no enu ti na me bai me mpeni pa o chantro mi chantro da ya no kula chese mi nu mienu na wadem adakura mi diskane ma na me ma me obatma ma na ehu tie me mama kasa o kasa me kasa ba edi mi tie u untu a woka nyina wo tu sadade obla me untu sadade obla me enya kwasha ma fia na de me ma wo enya dada again na de me blew mama tie me enya dada again na wakata di wa mama kasa mama kwa ma wada mama kwa ma mpacho ama kasa me kase no Maame Frimpomaa be ma otie o mama Frimpomaa mpacho mama we Michelle Sport otonum sana me koto no anye ni bia na de ne bra me ntronko na obetan a woka ni bia afa obi amla me me kwa obi fo me ni tuon me nya kwa obi fo bi mla me eti me ni hu no me se me sha na me cho o fa number ma me eti odi number ma me no ana me ye dai me e no bi na se na ekosi ni sa no no mu ko ba bi o mu to ba bi na me ko to wo mu ye si ni wie no ana me ne fe o na o ti o enyime no baba o ba na o ti o o de o ye adwuma o ye ma adwuma enyime o ko gina mu na wa ati no me de attraction de ompe attraction na me so okay ene onya obadi a fine be ma de se ne nana kwa me mayentie no owi amemo aba mayentie no nana bacho yetie o oh ene me kata o say okay ene say enti say no oba me chen say na abede obo me 5 million say obo me 5 million ene me no kan receive 300 me no wie u ju si ka de chen pa u ju si ka ko yi e wo ha fra me oh nana ne de adwuma mu nyo me mla na obso obla ba bia e bia 200 na ma na akọ no wa na Maame Frimpomaa o fe se onyem nam sa na obi a obi adwuma ma ku fe ba ye customer de e na nyem de e wa me ntiase na jese na waba be ye ahyewo customer na customer enti day na wuhia no sport or that day na wudwam me correct eh na o ma mi hu se o ye adwuma eti Maame odi yin sa me tu manim na atwitwima so nam sa oh atwitwima so nam sa na kan say obi a me ni wa ye customer na ye ide yin sa de odi yin sa say ana me menti me ho ase eti bi ka tente ne sa na tie dia obese no na ya to business ne so e ma me ma ne ko hospital kwa ko bu sate o ko bu sate ye senyin say ye say obeka kitem de 20 million bana na ho kasa no so waka bibi se odi nyinsen ne to ani mu no so ubedi akonwa nti hu nsen nyinsen wobua na ndira mi ka tete do to kanyina ye ntro no na maame do kanyina ye ntro eti me na mi ka tete se sa na tie dia ye se no o on se no ana me kinja tete ba do timati na o ka so ko busa
Okobusa say okoye oba o 20 million. Ana me frɛ madam for ba ko na me bla. Ana me contract na frɛ ne bae. Ana me say bla say ni say na so as ni passport o ka kyerɛ me. Eti no me dey me person me man sika ko say no. Efi sanya me mpana no. Ba cho metime. Nana Kwame. Wo say me wo ka say me ko say nyin say ne da validate no. Nana Kwame say wo ya trufo ti na hene we anya nie. Say wo ya kwahwini be ma pa. Me ya hyawo ni wo yire na ane ne te na ya hyawo ni. Wo ka chem say wo be ya die ne no ka kire me say wo be ya wo yire ne wo ma ne nyina die ne wo ni wo ba bia ni wo wiase. Sa na wo ka ya Nana Kwame wo ya kwahwini enti na hene bo wo yi. Say we ya fun pa ene wo be ya die ne na ya wo yire no ma ne die ni nyina sabe wo hia me nya hyawo nya asem ya hyawo ne ye wai wo si da no hia me wo kodi Nana Kwame wo ya kwahwini papa eye me nua kwahwia ma afia na teme ma wo wano na teme ma wo be hia me ba Nana Kwame ba bem kire ba akro ayo bisa na mani nya no bisa no onyia no ba no Nana Kwame ba bem na be hia me kire me ba akro I don't know you to me me ko fieda. Nana Kwame me no na da wo dem mo drop em o. Drop em me no na da solie. Drop em fie ho. Me no na da solie me nyim nyina me maame mu nyina anim ho. Me maame mo wo ba kwa homa obia no wa wonim se me no na tie. Maame Frimpomaa me di ni die ma. Nana me ba cho na obisa oba ma me misa na se no obisa se sport be na aba beto no. I sport you I pa tere kwano so. Sport ba kawanu tumu ana. Sport me nim e wo pa ko. Sport bu was akwa no so ya friend kawanu tum. Ma me mba jo sport no wo koda ni mu. Koda ni inside. Okay. Sport no ho na mkoto no. Me ni ba me pa cho na customer o say o di ni ko ufie. Me pa chama amfana ko me fie da me fa je ko se ko na me nanti ya ansana chire ya me ne be customer na me ni ko fie 2 times be. Lawson FM. Nana now high diamond no. Mama me be ko na I don't get from me kwa from me ani fie no ma me ba. Mpacho high diamond no. Every so fie na de adwuma mu nyanti me mama woni di na ba ni fie. Nana Kwame wo ya trofo ya kwahwini. Wo ya kwahwini papa wo se me se kwa ma de me wo ama. Nana Kwame na me wodan. Na me wodata ma na me ti krofo me mai beble. Eti wo kura wo beda ho how many times. Wo ba kwa na ma me wo se de me yale no me ma ne me na. Wo se ana de me wo sia me wo ba. Nana Kwame wo buwa. Wo buwa wo sia me ba ya de me blew. Me kura mo ba mbusa se be ma na mu dia hetiatia na na tenten no ena wo yi ano se wa wo se me po wo na me tra se me pe Nana Kwame me ya kwa no so bia no wa woni ma abla me beto me bo asa wo me bo asa wo kasa tie ni bi obwa what is why you jai and decide be nyina ahenie na wa anya no ahenie na wa anya na bone dama ama chese wo pese wo de andi pire hia me ne me ba so chese o pese wo chese ne e ba ro kwa me na anya ahenie mami tie me o ti be ma ye ne wo de no tin kan be ma ne jai no on pese so pese ba twin problem what is it no pese ba twin problem since ha and so on the o ye adwuma ntino o ba charge Nana Kwame wo buo o ye kwahini wo ye kwahini me charge Oyile ne na charge. Oyile na ka kire me se. Wan wo biam no wan na charge na me nwoma no wan na charge. Why? Ne yire ne ka kire wan kasa. Na me ne se. Ne yile nwu biam watwa awo. Eti me nwo. Wan kura no opo oba na yekonya be ma. Wo ya trofo wo ka se me agimi fo wo bebu agumi so. Ya bena me ba. Nana Kwame. Mame. Ma bena so high diamond na ye no kure. Mame. Onim. Nana Kwame yes or no answer no kure. Na ashawo ni asebio wo ye customer wo charge ni ye ha diamond no. Wasi me mo ano. Wasi me mo ano. Eye mo ano de tu anim. Nana Kwame opo me nyi se ya no. Me nyam ya no e na akọ ha diamond me na me tu kro from. That akọ na me time on so na aka 7 months. E na akọ ha diamond me wo buwa. Wo ya trofo wo hwa me bi ni. Sha wa hwa me bi ni Nana Kwame
ye ko to ye ba ne ma me no wo na ko yo me no nana kwa me ye ko to akra ne ma wa nko bi ukwo bi me no wo kura utimi kwato bi woto choice no wato enkura nika no wa flangeli na mi nro nyina ye troma me na achikoto emwa no betu manim wo bua na ne me na tie o ya da sole na me ba na kwa me emwa wo bitimi nyim ne yire ema wo di na chi ekototo akra ne ma mame lebio mame wo fili ho me mwa no wo betwa meka na mpacha ya mpasa okobo abosia 10,000 ma uko sirem ekoye aduro me koye aduro yi ba me ento kaka bi otwa hwento kaka bi otwa nana kwa me wusi unua na ne pladia no ho no obeku eti usu da ya na wawu ena ma me kwaje besia ba besia ne ma wo 100 million wachi aboso me ne na wochepe dia kanya ya besia wo de kan kasa nana miti o kasa miti o otono fine na me ya utie me pacho me ko this kind man no me ko checha ka o ba me bo besia no timi mu ano because me say customer akwa bu chirem ati me bo ano ana me o ma me see over than nya kam tin iska but for some ya na pacho me say dancing o ana mba flana etiro wa obaji da ma me na me ko chaka na me see yo ma say ana me ko pe na me de ha da ma edan me ta me 100 million nana kwa me wo ya trofo nana kwa mie kochini nana kwa me wanya ahini eti abo udam ahini ani bo udam ti wo customer na wo yele why enyo customer na me why anti ne yiri do ma wo ne yiri nse wo pe enti yi ne yiri di free wanum ne yiri abase wo pe ma bna be we ni ma me bi se wasem ne yiri abase wo pe ne me se me pe so ti be the phone man ne yiri mani di mata wa bla me kura mi nim wo na se na nim so wa yiri da bi mi nim wo se akire wo ko hu so wa yiri ade no wancho na ni se ya ba wie ne yiri de oni wo ne yiri nyem wo enti yi ne yiri di free wanum wo ya ko shini pa wo se me ya customer me ya customer te se wa wo ko shi blana wo bo me ya customer te se na kwa me me wo be fa me wo ba woni me na nyimo ya woni me na da sole ya abo ba bi o me te obi anu wa wonim na kwa me abo ko ha dan na ma me no me no na da sole ya ukosi me that akwa na me ye do ma me ho enwumra no be family akoda etu se me your customer na said I'm coffee. I don't know me coffee. Na kwa me drop na me no na da ho esole anopa. Na me no na da sole uchia wo seka. Uchia wo sinu nika, o sinu ni na achi omuka. Otaji me tira me menti ase no. Otaji me. O jina pa bi la ni tum. O ba bi ya onyo bi ni so. Na kwa me ma charge do hwe na hwe me asew. Wa me ankasa wo bo me ho ka ankasa e ka de wo bo bi o me be wo kro place kro ko ya me 2000 e moja tu me wa na koto moja tu panie wo na be yi me tu ka mu de me be fie nana kwa me nya mani wo oba bia no wa nwale ya onya sawo de ti anya me fele why me anya mani wo sei dia wo kanu ka se be pusu me en pusu me da dia me gina na me gina da ya odi na hia en be ebeye dia na hia na me asawo bla na wo kan dia me nwale yo me ni kuru ti fa me ho nana kwa me ebeye dia na hwe oba se wo kire wa ma aba be se wa ja agu me so ye agu mani ma si o aba be si aho nana kwa mie me si aba be si an ye agu mani ma si why bla be ye die na che oba na chi aka no wo dia chi ameka wo ya trofo anya wo poa udi aglo nana kwa me jina sudin abna jina sudin nana kwa me ni sister na wo kase ode ne bre wo no unim no your friend is saying who sister na friend is saying mafia kwasua me mati mafia number ma producer o se your friend na kwasua mafia unim no ma kwasua me no achi me ni chi anati ya me hu se aduma no ya na tara me hu no
Mate, enti nana jina so mame na minhwe die nti a odi nyinse no to wanim wadi na chi akodwuma kototo akra no niema wo kura wagye atum sesie se wa ha dan kra ma no nti adan na wo so be die ne ba se wa ha dan ama no ba se na wa ha dan ama no Mate, enti obi akonyim ni nyinsen firi baabi a wo na be ha dan ama na dam wa misa ne se be ma no ne nyim ne wen Mama, let's see them trouble my baby at this canoe. I double check canoe. Not just say, who find yansa coin and I get 10,000 no. Maybe I tell I can't money boy, no. I can't one boy, I'm 3,000. Ah, Nana. Asama wo kenti sebi esini wenum. Se wonu about na sebi o se, wona wo se so ya hya woni wo charge o. Na se waba besro se, nana me wa kire me boa me. Na watimi aboa na hadan amano a wosi nyansa kwan no mafa so amana kwabo asabosia o ababosia o mami ababosia me on ka to kwajibosia wa mami on ka to kwajibosia oh nana kwajibosia mbacho kwa me me bo wa mani asa me kwabo me kwaji ababosia ena ase abna me so wa amoame a de aduro ni de mani begu ase ahene eni nu ebeje afi me nsam enti bua me na me bla ne kwa wo ne pra ahene mi ni pa me so no kwa kama moa Minister we wudi ya fonsa ajiboni tuanza ahini wenya nana kwa me ajiboni tuanza ahini wenya wonza ahini wenya wo bua me nana kwa me wo wo mo bia de bo obi from grade 1 amenye mo ya wo de me ko hospital me yale na wo koyi me no etina ya moa nana kwa me na ya moa na na me danso na wudi me na enso ya de menyem na abeda wo aboabo na ya de Nana kwa mbia menyum na ugugu so na no so na ya moa. Na ti utenda. O ya trofo. Woni mana. Oh fine. Nana kwa mbia ni pakro achichi po atu tim do achichire papa. Na nim se wo beka se me ya sawo ni ama mani magu ase. Me fali adio. Me nya sawo ni nsuo. Me nya sawo ni batimi ni kunu. E na abesia me. Na mi ni kunu. Wo besia me na mi wo kunu. Nana kwa mbia me charge wo sai. Wo charge me e bi ala me charge wa 3 million. E bi wa 2 million. Me ka tell say. Eh, kame meje. Nana kwa me kame nyo. Oje. Nana kwa me say utia ska na udi me. Na utia na udi me. Wo charge me 5 million. Eh na me say utia na udi me. Utia na udi me. Me tia ya me di ya. Eh, ti udi ya no na aya ba. Udi ya no. Wan use condom. Wan use condom ti ade babo beje. E baba mo hwe me a menya boso me miensa. Wo ba be to akura ni di na adi nyansa kwan. E be ka tell so obi agodi me. Because eti ba ye me ye ma ye ready. Nana kwa me charge wo me no na tie. Wo ne me ma me mo. Wo na me nyam kura no be tue me ne ma free kwa ho ma ba abo. Wo to ai me ye ready kura. Ma bna me banti nana mpacho dabe na beba me aye DNA no. Me pacho ojunu wesu a e di ba no di na djuma se me sa meba ya ye DNA no. Ma bna why ready so be DNA. Ya ready den. Ena ma pacho sika no de nya botre nana me pacho wanya age atum se sika no eh waba wanya age atum se sika ne de wage afiri abana nchen ti nana se ye nyansa kwan na afa so se eye den kwan e wo se otua sika ne ma no na me o de meka ono so de meka odo ka sen o de meka sen maybe o ka se me hu mo na me mo na besia 20 million wade 10 million so ba ko wade ena sen biem ana dansi kanu che dansi kanu ye sen dansi kanu she 6 million nti akoka wa 8000 ena de biem akoy 9000 dansi kanu we ye 3000 dansi kanu ye 6000 nti 9000 oni chame san ma me tie kanu nya 100 million no chame samo o tibi se ni nya bi pebi o tibi o ma me 9000 what is that free so nana kwa me di sika ne ma wo no enamu na me tie o kwaji aye na mu efri so eti enamu 10 million na me tie manti bi eti nana kwa me no na nyam na ha dan ma me ansa na me kwaji sika na blaw eti uti me ka che me sika no de te dan no menye wo 20 million menye wo 10 million wo di ma me to aduane di wo ne me na tie na abo makon ma me mo obesio
me mo wo besia na kwa me ka kire wo ne me ne wo ka e ka ne dia wo betua na kwa me wo betua what's in no matter mubisano me si wo ne amada wo si wo ne ama wo fa si na esie eti wa fa ne ama amla meta me no na te dam abo me no na tie na kwa me no na tie wo duro pam me se me no ka wo ko ha dan ma me dem na menyam me no ka me se me no wo ka na kwa me no ka me se me no wo ka na me ba na kwa me wo sesen ah dan asa na bi na ma me ntie no Maame Frimpomaa Korankye mete onka me pa chama ti die ne me ye ono so e kana ode me na onka bom na fama me na uye die ne ni wie na ye obae me die die ne ba e ka bia ma bobia me tua mate na woni ne da wo so wa ya hye wa ya customer now you su condom me pa cho me ne kan me ka chama me be condom na o cha na o jino ma price da bi ona na obi a wogina kwa ho na tokuro awoma bi ewura mu no ukodi uro na wunsuro na wanyu su condom Maame Frimpomaa no de okwa omu ne oka na asha woni ye ne da ro oka tem so me se condom obaji sei me se condom me sei na kwa me uba blow eti na ugusu a wuble yo na kwa me se uba bla papa eti na wuble eti na wuble me ble ababi si na uja no woni ntia ababi si na udi bai uja ho ma me ntia me na me chia me bobi si na me dia chia me se e ka ne be chia na kwa me chia ma bobi si ma udi akosire makoye aduro eti se wa nya henie na be chia why what's all the plan here oya papa enko obi ana ni papa ana me cho se enu de nyi wasemo me nya papa but wo na ba ya wo ba se wo be wale me wo ba se wo de me betena wo ba se wo ne me betena wo sia me na so wo pe me me ma ya diane am wadida wadia diane no wadia able aduane no wadia able wadia ka wa bo na wusuo but ya kan de wo betua ya besia me medoka me wona metia no ha dan ama me na meti mo no medoka wona metia na me nyom na wudi me na de me ko hospital ko ba no e na ha dan ma me wa kasa wo boa wo ya kwashini wo boa me ma me kura na de tu wanim na kwa nye e ka wo de me no e ya for e ndani me kwaji ya ma body say for 10 million e wa say wo de ba na wo gusu tia ska no na me charge wo tam na kwa me ma charge udo wo me no na wo hwe me say nsuo na wo me so baada eti na wo hwe me akasa wo titi ska ma me di say ya nyafu me hospital me kwa bi a 5 million do a 8 million 10 million enyina na de ma me eno ya charge na me charge o ena de na kwa me hia wa mo abodam aho kira mo abodam aho kira no aho kira mo abodam aho kira mo ayi kochini na kwa me aho kira mo ayi kochini aho kira mo abodam ankasa ya nso mo aka be bo dia wo kike nana kwa me mi se wasembi ewiase amansan nyina etie o Ghana chese nananom ahemfo empanifo a etie show yihwe TV nyasam keto na oba wo ne nahia wo se waba besra moa oba wutimi hwe ne so eha dan ma no etimi gina fidi kase so kase woba yi ya hyawo oye customer Nana utimi jina fidie kase so kase woba o tokura wura mu oya hyawo Nana weni ahyawo edikan ya wafa na utafa Nana de mi bisa one say weni first ahyawo a wafa anasa utafa One first one nti de akofa ya unim se we de se bi oba ayowa we wura mu didi we tafiri mu we yesei eye den na ode ne ye regular customer
Na minim no. Na da kwa me to minim. Mese mama wo sister number. Wo sister no wen. Eni me fu we so minim ne da. Wa ya tuofo. Na kwa me ye koshini minim ne da. Ana makoshi e ba fia so. Na minim o. Na kwa me si minim o da. Obuwa. Wo kura ka se wo na apa me na wo ya me tan. Eti me kura me ka che me nua ne se. E me ma we na asu du o mo ma me. Wo be ka sai wo se. Wo ya trofo papa na kwa me. Wo ya koshini akasa. Wo se me ya sai na wo yiri na asu ebo nyine ne so e. Se ma na kafa yiri wo nya na aboa. Se ma na kafa wo yiri wo nya na oboa. Se wo ya koshini pa wo. Wo ne betia se ma na wo blusu nya na oboa. Why? Wo ni scan wa nya himie na ani a. Wo di wani bla ba hia me so. Hey! Hey! Na mabna me ba na den na. Na kwa me. Mabna. Ukwa hu so ya hye wo no. Ade no wantwe wo boko. Mami, na bi na to nya customer me ni ye adwuma na na mi ntwe no tese. Obi a wo yire. Ami wo ye me yin mi ntan. Nti na wo ka asem wo kura wa fidie so wanfa eni die ni buo kura ma wo yire. Mami, bana bi anu a. Wo yire na wada wachi no sabie wo gina fidie so e ka se wo fa na chi akofa sabi wo ba wo gina mu wo charge. Asha woni asabie wo bie wura mu bie be ma wo wo yire nana utimi gina fidie so e ka se wo fa asha woni sa me yire ni ha. Mami. Yo. Mami pa cho mbeti me bia to me ba bi kro be fa me na no se me ya sha wo. Abena hu hia. Ehu hia. Se wo ya sha wo nso obedi. Odi ya wanka ho ana okoi. Be afidie no. Waka ho ha dan ya mame. Mabra mi bisa o. Odi ya wantana ho. Waka ho. Enti how na say. Me ngemu me ko hospital bia 10 million. Obo because to be a 10 million. Hospital bia 10 na da wa mame kura me wa da se. Mabna. 5 million for. Mabna. O ya shawa odi ya wakoi. Wanko. Otena ho. Ha dan nyina ma me. Eye. Unia na gina so mame. Mafia ba na gina so. Mafia na abene kase nam ne so a wode ne bre wo no mafia ba homa ne so nti gina so mame. Awa ba. Omo frɛ na mame wode gina so. Me be di omu. Eto omu twa no. Matinti gina so mafia ba na se ya mpase wo na de ne bre wo na se ukohia abena e wo sport a mafia kire mu wi na na wagina so na de age no. Mate. Sausu ni mafia. Matinti mafia ba o de munya abotre. Abena so woni mafia number but mafia nkasa afre. Enti ye connect ne de nato so nti na ye din ne gina so. Na de ye ne mafia so nkasa. Na ye nkwa ye nim. Ti producer guso a wo frɛ mafia e de nato so ama me. Why? Mo wi a mo frɛ me bra no. Ne bra ben a. Me bra no ko sia o mu ni Maame mafia boy ne friend say. Your friend dada. Na nam ne so na me ne ko mafia na ko. Mate nti na unua ne o say your friend dada. Okay. So na to just from sia no a. Minim ne da so from sia no. Mafia. Meba gina mafia number ne ye fra a wo mfa nti mesre wa abomoden na ben phone no one wa fresi production line nti mafia peke call no na ye ne wo nkasa. Aba aboni duate abo me hwe duate ona beka eni onu ana flyer me ma flyer ma afia onu ana flyer eti ye di da bi so oni na ko oni ye fia ko ne nkon eye ye nsensem bi na me nua no ye kotena ba bi na nsem beble na edi aboba me mo ni dia what na je na beka no twa me mo ni dia da edi anu kre nana de wo kikan de wan hwe yi a Ghana fo be ma wa hye wo president o me pa measure muso why ye ma wa hye wo president abehwe o so mami measure muso nana o hene menya ska obi ko ba so be mamka na wonya adwuma menya adwuma to dem ma hono anyi ano mame menya adwuma mi fie mami menya adwuma ase na no tonton ye se wontimi nton biem ye tu na firi ahene no so ti wo sedam ena kwam na awe no na ebo ne dam enti na die ne no beba be asase ni sika enti na sika wo ho ana atete mami die no but o pesa me be din nti wo yin se be hye me
o person me be di hinto enya me de be hyewo be ye odi e na hia na na kwa me me twida me ye di e na ntem kura no wa che na che se ai na nanka sakura we ba ye nanka udi hine nanka we ya henkan o wa ahinkan me pera hinkan fu da me pera hinkan na no kura se nka akodi akonwa ma eno de ya me personal enfa mo ho okay na che se ya mpa me say me personal enfa mo ho mate we nya we di asem mate yo me slam scanner me de ma ko slam no kwa ya duro no eya be slow na na kwa me eya be sia wanti me nwini a me slow chia sika no no mama ye ko Mama me ba hello mafia good morning oba panet say boko mafia wuni mabena me pa so me no na kobe na mabena fa so hia na kwa me pa so na kwa me e bra panyi na me pa no ti so me bia oba me ni omusia na kwa me se me mpe oba ma na kwa me so me ni so ye budan so ene me ni ma dansi e be ma no mi ana me de ma no mafia kan ya te dia bo bem kuna adi na me amada no ai fa na o ke mi shamo he ai na mi shamo me ba tu mo he na kwa me ba tu mo he ai na me tu mo ya kwaye na me ti ba tu mo he na kwa me mafia ai na me tu mo me bi sa wi ma no ai na me tu mo anya tu na me tu mo na me ka sa ya ne dada na fa tsna ayi to do pa ma kire wo ba bi wo ho ana ba tu ya wo ho do ma kire ba nya pa na etie anya pa me nya pa na le sport no wo anya pa aba o ti do pam ye anya na so ni anti le ya ta ma ma se so uni anti ma se so ana me go bi so uni anti ma se so anya do pam shamo me ti ma shamo so sport na kwa mie enyo na ase me ni me nua na ko ya bodu ya no enya wa uni na ko me ne ko da bai na ujira hen na ujira hen na mini mini ana ko ye so se nyo na de me ma wo hia me ahyawo lai na kwa mo sa to ada adie ma ma fa no mama me ko wo me wo de me chesi fo ma bowdua na kwa me se wo hia ma ahyawo lai a me wo me wo tra jaya pa me to ase na ma bowdua wo na wo me wo de me to ase jaya se wo hia ma ahyawo lai a wo baka why na ma bru nua kasa e wo wiase e na anadwo ya ready once one magu ase usu sia ma shawolai usu sia ma la ashawolai na kwa me what fell papa won say nyame ayu to klata e na me se me pa me to ase abodua na anadwo wo wani mbuasi a waje wa fele na wo se bosumi awie ya obeba ye twen but ansa na obeba na wo se wo hwe oba no nti wo se wo send ni sikato se die ne be prove se ekomo je wan kasati wo se wo bla wo ho ase na kwa me ya ekomo de eti bla wo ho ase why ekomo de eti loan de hia me pa me ne ban kwad wa me ska e se da loan hia me loan no abai be si anu be tia me de ma ban bi se bia o wo de ka me di entrepreneur ma na me ma me wo ho me de ma wo dem na ma wo e da dem na dem entrepreneur ma wo 100 million bre ma me ma bana Maame Frimpomaa ase me re ya ho ama papa ya o kasei 96 na nakwa me obi a nka ye do kusi akonwa so ekwan ya ofa so kasa wa fidie so me re ho ama no ase wada ne ho adi sadabre oni suban ade ntina wo yire na wo so yire wo baabi na okohia wo ba e wo ba se wo ya ahyawo sa ahyawo wa be your customer chese bribia ofre no wone ne ko chese wo da wo suban adi o we asema wo kan nyina ya kire se wono sa na wote wonam ahyawo base and wo sa ahyawo ma sa na papa pese wo ka kire yin anu nti okohia ma abena no na ma abena adwuma wo ye no ena obeye ne customer oboya ma ne chese ni suban no no de wo pese wo ka kire de di kan no na
ya ne duru ba bia afidi kase yi so no enipa etie ye no eye nimdifo ena etie dodo no awa adwene wonte ase e niema bia ekoso papa yi nsema wo kan nyina onim se oba na betena afidi so o kan nsem bi ade agu oba na nim ase by onim se ono ena ogu ne ho anim ase se adawadi ama yehu wabrabo se ne awobo no na ne niema bia order na disesie ya mehu se papa yi won heda nye obi o no kwafo asha woni de me o charge na obi no abeda de den na wosan akọ han dan se asha woni me han dan amo abetenam enti na kire se asema wo ka no wonya no kwafo no kure bi ni papa yasem ono oni me se sister ya betena hayi ma me nka bibi e ma sister ya ni mu ase eno ho adwuma no oye no but nia oye no nyina no so egu ono anka sa ni mase so wotumi kwafo oba o ya asha wo kọ han dan ma no de a na wonya no kwafo ayampana ena na woni na eche wogi tumu ti ase bra bibi wo ho sane obayi kamfu ikura wo ye be ma wo hema wanyi uboni aye because ashawo ni de e de ko han dan ma no wonye ma wo de no ekokoto tone ma e ma wo de ne ko hospital e de ne tena wo kam e ma wo kwowo e ma wo masa na wo be ma wo ye sa de we ma ashawo ni ana wa anka sa pese o kire sei papa we mi hu se na dwiri mu no ye na dwiri so obegu sister ye no mase but ono na agu ne ho ani mase ana waje atum nso se sister pe bosia de ma no eno no de edan no han ma no no de ateka sa no oboya mane ka wabo no no dabi bra we dey am say just okosa aba ensama wo ka no me anka nje ne se waye na adwen se e bia yinse no nya ne dia obeye die na ho kan so wo ye na mmom kwan na ofa so no ya eyamfa ho kire anya patapa o se ni pa ho kire wa anya patapa o se ba bia dro no e bia de nka wo betumi aya amasesa wunyanye ya wo kwan ya fa so ye no se ho kire wo ho a manenti ase akwada na ya wo ba wonti ase a ye DNA sa akwada na ya wo ba e wasade ye sa agya e sa wo hwe no ana obi nso nkonyinsan wobi e ma wo nko han dan ma no e mo na ko homa nhwe no nhwe ni nyinsan na wo na wo ye sa de na wo akra wonim ya wo ye Maame Frimpomaa sika no sister yi ka ho asam say yellow no papa no fa sika no bla ba je atum say sika no ho ontumi nga so de ate dan ka e dan no nim ye na dadam no obumfum pa wo dan ni mu no wan kai se won na haye na dan wan haye na ye dan ka ko bumfum pa wo yan ka no kra nkyere no ya na yesuba bi wo ha e wo enipa bi mu a ono no an kasa tena se a won se sen na brabom ekwan ya wo de sister ya fa so ne nsama wo ti a wo kan nyina kye se wonya ne kwafo obi a wonya ne kwafo obi anso wa duru ba bi a wa ho kyerɛw anu bi na sister sorry na kwa me owura mu yi ma yentu ne fo on fa sika ne mra opana sumdua a on fa sika mra na ba bi ye me hu kakra sister wonya amotre oka so obo papa dua hwa papa yi ebenya no dua bo nsam de wo frɛ no a odi asɛm na odi asɛm nso a se eye no krasa wa nhia sister yi sa hya woni sabe ye nsusu ye mu no ye hu no na oka ade agu sister ya nim ase na sister ka asɛm bɔne fa papa yi ho a wapra na emu ano on sakna na sa suba na nye oya be ma na wo yira hwɛ so tena wo yire ho ɛno bɛ mu asomdwe akyɛn ne awo yi all right adam da say my lady ampacho brema me ya se kwantimfi africhwa ankɔwa ehenhaw ɛnu bi ɛna ye friend say na ya wa ase ho ahon yi wo yi ɛde ani nguase na opeso yi wo ye be memu a sabi waware eniti so akɔhia wo ba bi na wani gye no ho a na woni na akɔda abɔ no ho ka sɛde ye kenya ɛkyɛ sɛ wani gye no ho sabi ya se mema de mutumi ware mienu enti nka wo ware mienu anka nye den wabɔ no ho ka ɛna wodi ho adanse no bi kura na wo yira wo tifie no wonya ne saa na wakɔfa wo na wo si ahya wo ni ɛna wo bɔ no ho ka de ne kɔ hospital ne maame nim ɛne de keke ka ho ni nyina no na kyɛ sɛ wa wani mugase na wagye no kwasem ni na kyɛ sɛ wo bisa na sɛ maame wasi sika ne de wo hyɛ da na gyi yo ka wa bɔ no wo maabna ho ni nyina no wa hyɛ da na o plan ne nti na nya ade a ne bra bi si wo koku no ɛni nti wo giska na kosrem enya dia no okodi ahenie bia eni nti wo peska dia akɔ no ho ban eye plan en ho plan na se wuti wiase na be ma wo na wudi efie so wo sa adwin we ni sa suban we sei e de wo okodi akonwa enso oboa wo behwe mu akonwa bia ni ho
ana wo bra bia so nkan so wo beku na wa pe ho bo se aye planting so atiase na ni suban yi kura na wo mu yi kurokura ye de ne besi akonya to so omu nue cause na omu behu na mane omu te hwa ne kuro ni nyira no ya ba be ka se mu sorry free ne ato omu wo se ai wa hunu na wo be ka asem de agu oba asabi wakọ no ho enu asese oya ahyawo na wo hia no ene wo charge o na ti wa wo kasa na ye ode ene se wo ya ahyawo be ma because wakọ hia oba na wa pry no na se wa pene no wakọ akoda na nyinsen aba wahwe no aye bibia awie na wutimi ka kire ne se wo ya ahyawo na charge me ena me tua ya na sabi wadwen no na wa akiri na wadwen ne yaketo bi yawo eti pem na bra be ye DNA no bra be ye force obeba be ye te se de wankasa waka no na afi eka bi e wo ho no se oboapo se o hye do e wo se o tue sika no ma rebraba no. All right Maame da se ma minkodi nkomo be me na mpacho akwa aba na abusua ma minka kai mo se me wo case bi a ye be pone ho e de a kire mo ye kai bo eniema no so de do TV no so anopai ma Lydia be bo eniema no so mo mfa meto so na me enra edan no enra de awie mu adwuma yakọ penti edan ni mo ye penti mu ye edan ni na etwaguo no ya ye bibia wo edan no so muso kama enti me ba cho mo ma niema na no pay ye de kọ no muntwa eno na ye mo bo niema no so na enko ye nima ha ye wo mpa ana ye wo TV na ya to TV na ye de mam se wa sebe mame se wa nhuna de se de ye nimo no eti ye bobo niema no so de a kire no na wetie wona sum TV na ye de bodan ho no ye friend of flat screen and them for friend plasma because ye de farm down ho ya to ne dish so aka ye de bo wie mu no so aka ho afa ya mani stove ya wo be no aso aduane ya feel gas kura so asa agu ansa na deep freezer enkitwa ni bi nso fridge ma nya fridge ketewa o nya deep freezer nketewa o eso medium size no da bi ma fridge yesi we ma Lydia ene ade no hu ni ye mpacho ma me mo so mesrel deep freezer kese deep freezer na chest freezer kese eno ene ato enya ketewa kese pa na si ho no so no hwe ne thickness na ma me eyempa na eyempa esiwa nkasa ye di si ho no ye di si ho ena yasan to bed sheet ena ya to curtains pillow chese bibia ya kwa hoka ena wutie curtains ma okasa eno mami ya to bed sheet aka ho ya to pillow unim pillow sumie ya tobi aka ho ene etwaguo no ma mi jetre no so ka ho ana ma so am from ma so ko say yibia begura ni mo entoma ye nyina echi no so no freezer no so nya de ekosi wa mo no mu nsuo ye the drinks so Lawson Enterprise ene ekoto drinks manager Ben me chiawa no pay wa Lawson Enterprise manager Ben ene adwumayefo ni nyina me chiamo se bibia boko ya menya me ho wo dia menya me ho kura awradi ami islamo awradi wa kan wa kuma ba ya wa mpem wo islamo wonya mo akoma so ade nyina mamo mo ne mo ya mo aba mo ho na mo kanfo awradi de o kan akoma ase dedi ka ma no amen de obi adwuma ya omama betena ha na ehumobura hyemoma no awradi wo nsira won ne ho na nka amen awradi nyankopon de mo pese mo kodu awradi ma mo ntra ho amen me hu de menka me hu de mensie me se ma yare asa yare o awradi wonya mo kase tears of joy me kana megade abrochifo muni me da me mo bronti ne ma Frimpomaa na bedwafo hu donti obi a wayi ne ka pre ne Ghana fo me ba obi a wayi ne ka pre ne sempo ne taku awradi won hira no butaye bia da ne so enti wayi sese kana afisa abre ne wodi adanse amen ne wodi adanse se ma me se wani freni ni ade a me yema no
Maame Frimpomaa anya homo bebre asante man Ghana man me hu dia me nka o me hu dia me nsi o mani na kaisa me numa duro wuo Maame Frimpomaa na bejafo ya mama numa duro na me da me yare dia nso eye sense me da pampa so eye pa awosin kura gu me Nyankopon asante man Nyankopon nhira mu nyina obi oyi ni kaprebo Maame Sewa ni freni no afisa bre judula we na wudi adanse wo Maame Frimpomaa pidi kasi amen baby asese koduro ne ntimi nduro ho na Awurade ntra mu ahyem amen no antwe aboafo omra amen Awurade ntra mu ahyem no antwe aboafo omra enipa bone ne obaye na adwense wo ba besi mu kwade Awurade mane nuri ha amen wo wura ha wo mo ne hwefom amen so nipa nkura ye dua wa ye homa wa ye bayifo ye sunsun bone Awurade mane ngura ha kora amen Awurade mane na na chi nkode wo ko amen Awurade mo nyina mo ho bai amen na de mo beye bia ensim yie amen mi asem bia aka me ka de be chi waka dodo kra aye yie yenso nim yesre Nyankopon se wodo abeka ye ho asomdwe mu ahoɔden mu no enkwatenten ahoɔden wo mu na Maame Sewa mesre de ama wo amen se oho beto ubenya ahoɔden na brano ne ye wo ha ye se Maame Sewa hwehwɛ mu wo besra mo amen bene ne ye hwe me ba chomo mo send messages se mo bese mu hu ba bia Maame Sewa wote no for security reasons yentimi nka area na se fie no but me wie ebi mo so send message or say opeso hwe no David ama me ba cho say wani abre na ye serious say wo be say bia bosomi bi wo to kakra to Maame Sewa so a production line is 0247 84 80 eti ba bia wo bia wo hwe me nua ba ko e wo Canada wono wafa maami ode a on de bosomi bi o mane no nti say bia won so pese bosomi bia wo hwe Maame Sewa ema me a production line no na me de atoso no betimi afre na wo de aba besi ye so na ye de ama Maame Sewa ne bayi wo mo kwada pampa so kejetia ne ade akronfo akwawia wo mo phone eti se won so betimi atofo abreme na me de ache Maame Sewa da menye obeje so betimi ato mobile phone e de abreme se me fa Maame Sewa ne ba era ne tesen be eyi no mama na biewa no era yare ma hu se wati ni suo san adan na watchi ni era adan kasa Mama ni aje me renso aho na mani na me na nwene mpo na me ayebi da masi na me shiramu na me nyamu kase Maame Sewa unua mu aka wate o mun kan free da mo ba ha ni ane dia so mu nyina wu era free da mo ba ha wate unua mu kan e ba chode obi an frɛ mo se bia mo to mo maame ajeje mu man neglect mo maame abetena fidi kese yesu ya tekura se unua ba akoye doctor osunyane enti maame betena fidi yesu yi enye mo ani wuo se mo be frɛ kura bisana se unua bi an frɛ o e ba chode bi obi an frɛ nkan he ye doctor osunyane no so onte he atepa de oye doctor no wehwe wate onfi also oye doctor osunyane hospital ben hospital kasi oye bema e ba chai wa ware e ba chai owo ma baba ko da be ne twato ate ne nka acha ofre no kwa onfa o ne number na fimiti because my friend is onfa ti me friend bi sa utie yen o hwe na o ye Maame Sewa ba se bibi na asi wo muntam deasie bia no yese de mu adi oni nko de aka ene ye bo ho ban sempo unknowingly boni bi ena mo maame ede ayemu a Maame Sewa te ha awo de na be ka kire wo ma no me ni wo mu ni asem bia de me ka nyina se ba bro kra se bia koye oh yentena pa akomu yonko do senua eti me ma no
so my woman born the kura woman ko baby kura se me bayifo ye tutu ye nkono so me nko baby a so woman ko baby a na se bronsam na esi me ne woman tam me sele wa se won twen bronsam ne nsinche Maame o ma no pani no ni din ne de sen o de adwo atema ni full name no na brofu din on the card so woni abrofu din ti adwo atema ne pani oba de otoso mienu ye friend sen o de Robert din Robert Atuahene ena de otoso miensa ono so one doctor no ono so de sen o de Luther din Martin Luther King na ni fie din de sen sa na ye friend no Martin Luther King on the friend kwade am nyina enti mo anto no asante din bia o de Boaten Luther King Boaten enti Dr. Boaten mesre wa ye tonkra de otoso nan o de Rita din Frimpomaa Frimpomaa fo no ya na ye wa akoma pa enti Rita Frimpomaa edin na ekura wo no mentoto na se enti after Rita Frimpomaa hwan biem ana we ye friend is saying Ewura de ona wo ha ina de otwa to ka kire no de Kofi ka kire de Kofi den Kodua Ewura ka kire de mote ne nka on de ano ofre ba yese na mo phone na yira akronfo awia phone no eno ni asem no mate nti maame eniema na ya to ni nyina echi no ye san de entoma mienu e de aka ho na no ye koye shopping ma o ye kototo entare entoma ya pempam ne ade said ye pese ye hu se ye maame address shepe na manya ne ntie se ufie wura akoto no nso so ye Pentecost ni eti odo be kwa sorry nti eno nso so duru ho no mo a ada obe kwa sorry bia no ntoma fita ye beto na ye de mo akode nyankopon ase why nti we ne de afia beje emamaame ewura de na abeka ne emfa munsi ma de meka nyina ne se nyame hyiram nyame nyamo kese mama busa de mram de mahwere wa ye hu bia dofo ne atiefo de mahwere bia nyankopon hye wo ma de oyi bia de wanya bia nyame hye ne de ma mintimi nkasa bi mu mate sese ya to eniema na obeton no ensuo ne drinks no ya to ni nyina nti ye be sign de sika kakra e de atai to na ye ka se ye hwe sika ada ye nya wa ha de ne nka ye ha ada ni wie ye nka ye nto hwe but ye yi sika e wo afisem ye fotuom e ne de atai to a ye se ye ku owa sabe ni ye twa ni tipreko enti ye ha da ma ne nkonkon ho afi na mode ntoma kwose form da bi mintimi hwe e ma me na form sa enti no awura ye be sa ma musika for now no mode beto mo ho de aye akonhoma bo kakra na washa se aton ne ma na wo kɔ no de meka kire o se nua ene se mu wani na ho eno nko ani asema meka menka bibia nka ho biem de meka no se ma wani na ho ena me di ja okwan nti mam se wa mo betwen wa bonten ho why all right elder krakra ma ne ma no so mo te ase a adwo atema Robert Atuahene Martin Luther Boating Rita Frimpomaa ena Ewurade wo ha ena Kofi Kodua on say nia ye no ye manyame ba se maame awu ade ebone na maame betum de aye wo pa wo betum apo maame say wo hwe o maame akira kwan ade ebone bone bai de wada ne yembo so menkono na wo wa ba wiase ade ebone eni so mu tie ya na obi nim wo mo a omo nka nkira wo say ewiase de nipa wugu no eno a na wutwa so o ma hwe o mo maame yie na o ma hwe na kira kwan a o mu betwa so aba o mo nhyɛ nso mate me da se elder ukọ Facebook wono ma comment bebre the love was ewura mo wani na ho be vigilant na mama guy mefa was on the question a obisa no pay ene se maame ni wu asabio ne ma ne beba se o mo ba besie o mo maame the love chese edorson ti ehwe Solomon ya Frimpong or say these children pa enye easy o emu
areho mama ga wase wo bom paye se ne mana dwen bebo mo ho so wase I'm praying the children come back to their senses Jessica Rachel Ade ono so wase elder enye easy asem na botome Abbas wumpini ono so wo dey fa comment ne bra na me nko trust Jehovah me ba ye bedin komo wo fidua mu ha sei na ya nkasa ye nua ba me dofo me sister ma de nyina me maame chese oye mi bibia oba pabeki Lawbeck Foundation over the week no wakwakoye adoye pa Lawbeck Foundation wakwakoye no enye asem wakano ho weekend week etwa mu na nya asem ketwa wakwaye adoye nti na edaso na busua Lawbeck Foundation. Wow. Lawbeck Foundation. Adoya Lawbeck Foundation. Wako akwaye no nkwakom nkarie na wakwaye eda se kuro no menye din ni ye. Ose nkwakom sana omachiro edin no nkwakom ho na okwaye adoye no Career District na wo hwe a school for said o mani asi agye no Lawbeck ede branded books and afi pens any school bags any empaboa any enyasem ketwa enyasem ebusia na daso no ono nso de oya na oyo na daso no so e woni pa bi oya adoye na oyi na kumem oh yes na eye onwinwi na oya nso ma no ye fe don kwala na ni ya je na